Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asy-Syaikh Dr. Yasir bin Salim Asy-Syahiri, alhamdulillah di malam ini beliau menyapa kita semua dengan ucapan Lailatul Sa'idah. Selamat malam kepada semuanya dan semoga Allah memberikan kita kesenangan, kebaikan-kebaikan di dunia maupun juga kenikmatan-kenikmatan di negeri akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. القائل صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Syekh memulai dengan menyapa kita dengan selamat malam dan sebelumnya juga assalamualaikum. Kemudian Syekh melanjutkan dengan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketua, kepala, pimpinan semua para anbiya dan para rasul. Kemudian beliau juga yang mengatakan ataupun yang bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis dari baginda Rasulullah yang bermakna orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, maka orang tersebut akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah oleh kalian kepada semua makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya semua penduduk langit akan berkasih sayang kepada kita hamba. المولى جل ذكره خلقنا من أجل أن نتعرف على مولانا، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس وجمع من أهل التفسير أي إلا ليعرفون. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tujuannya adalah untuk kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah kalau kita mengartikannya. Tetapi Ibnu Abbas dan juga para ahli mufassir mengatakan makna daripada liya'budun adalah agar mereka mengetahui, agar mereka mengenal siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadha khalaqana Allah? Syekh bertanya kepada kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Limadha khalaqana Allah? Untuk apa? Kenapa Allah menciptakan kita? Lina'budahu, agar kita menyembahnya, linata'arrafa alayhi, agar kita mengenal siapa Allah tersebut. Wa kaifa sanata'arrafu 'ala Allah? Dan bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa min khilali talabil ilmi. Satu-satu caranya untuk mengenal Allah yaitu dengan menuntut ilmu. لأن طلب العلم هو الذي يوصلك إلى معرفة الله ومعرفة نفسك. Karena dengan menuntut ilmu membawa kita untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengenal siapa diri kita. فمن عرف نفسه عرف ربه. Siapa saja yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya, siapa Allahnya.
ومن عرف ربه عرف نفسه. Dan barang siapa yang mengenal Allah, maka dia juga mengenal dirinya. كيف ذلك؟ Bagaimana? Syekh tadi menyebutkan bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Dan barang siapa yang mengenal Allah, berarti dia mengenal dirinya juga. Bagaimana seperti itu? Kibarnya. قالوا وبضدها تتميز الأشياء. Para ulama mengatakan dengan sebalik daripada setiap perkataan itu, maka ada yang namanya keistimewaan bagi setiap perkara tersebut. فصفات الإنسان عكس صفات الله. Sifat yang ada pada kita sebagai manusia itu berbeda, sebalik dengan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. فالله الخالق وأنت المخلوق. Allah pencipta, sedangkan kita adalah makhluknya Allah. إذا عرفت أن الله هو القوي إذن أنت الضعيف. Kalau kita mengetahui bahwa Allah adalah Maha Kuat, maka sebaliknya apa? Bahwa kita makhluk ini adalah hamba yang lemah. إذا عرفت أن الله هو الرازق فأنت المرزوق. Kalau kita mengetahui dan kita mengenal bahwa Allah adalah yang Maha memberi rezeki, berarti kita adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah. Allah pemberi, kita yang diberi. إذا عرفت أن الله قديم فأنت محدث. Dan kalau kita mengetahui, kalau kita mengenal bahwa Allah bersifat dengan qadim, maka kita ini adalah bersifat dengan baharu, yaitu lawan daripada qadim tersebut. إذا عرفت أن الله ليس كمثله شيء فأنت أمثالك كثر. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal sifat Allah yaitu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Berarti sebaliknya, kita sebagai hamba, kita sama dengan yang ada di depan kita. Yang seperti kita itu banyak. Artinya apa? Kita sama dengan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. وما دام أن الله جاء بك إلى هذا المعهد فالله يريد بك الخير، يريد منك أن تتعرف عليه. Ada di sekalian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh melanjutkan, selama Allah mendatangkan kita, selama Allah meba gedanya udayahnya dan bedanya boleh gedanya yang bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita, yang bahwa Allah menginginkan kitanya kebaikan dan juga menginginkan agar kitanya berdaturi so Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm yahtaju ila jidd wa ijtihad wa mudzakarah. Tuntut ilmu yang paling penting adalah bersungguh-sungguh dan juga mengulang pelajaran ilmu yang kalian telah pelajari. يحتاج إلى دائما القراءة والكتابة. Juga butuh berhajat. Kita menuntut ilmu berhajat untuk membaca dan juga berhajat untuk menulis ilmu-ilmu yang kita pelajari tersebut. يحتاج إلى مسارعة للحضور إلى الدرس. Nah, kemudian Syekh dilanjutkan. Yang sangat perlu gedanya pada duduk ilmu adalah berbagah gedanya daripada gore-gore gedak, berawaina gedanya lam lokal daripada gore gedanya. يحتاج أن تترك وأن تبتعد عن الكسل. Dan berjauh daripada rasa malas فالعلم يحتاج إلى أدب قبل التفكر في العلم يحتاج إلى أدب العلم. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan ilmu dan bahkan segala kitanya terfikir tentang ilmu yang kitanya pelajari, yang pun tak berle adalah beradab. Kitanya beradab, kemudian baru ilmu.
عندما يتوجه الطالب لطلب العلم أولا عليه أن يتعلم أدب طلب العلم. Waktu saudara orang guna menuntut ilmu, maka yang pertama sekali yang harus dia tuntut adalah adab menuntut ilmu. Bukan ilmunya, tetapi adab menuntut ilmu. سيدنا مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي المعروف Syekh sekarang bercerita tentang Sayyidina Malik bin Anas, yaitu beliau sahib ataupun empunya pendiri mazhab Maliki. Syekh akan menjelaskan, akan menceritakan tentang kepribadian beliau. وهو فتى خرج لطلب العلم. Beliau ini merupakan seorang pemuda, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Beliau seorang pemuda yang beliau berjalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. وتوجه إلى شيخه ربيعة الرأي. Dan beliau kemudian datang ke gurunya, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'i, bijak Pak Gure ini. فقالت له أمه يا بني تعلم من ربيعة أدب العلم قبل أن تتعلم العلم منه. Waktu Imam Malik ginujak Pak Gurayan Rabi'ah nekun lemak daripada Imam Malik, nebegah nekun le umi Imam Malik, nebegah hai anak lun. Waktu tajak Pak Gurayan iaitu Syekh Rabi'ah yang segolong tabut ilmu dari beliau, tak pelajari dia ilmu adab menuntut ilmu. Segala nuncuk ilmu dari beliau, nuncuk dia adab kiban cara menuntut ilmu. Yang pesan urang isi daripada Imam Malik kepada Imam Malik. Wal Qur'anul Karim qassa lana qissata majmu'ah جاءوا يطلبون العلم عند النبي ولكن لم تكن عندهم الآداب والأخلاق. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendokumentasikan ada satu kelompok. Nah, sebuah kelompok yang mana kelompok tersebut datang kepada seorang nabi yang mereka menuntut ilmu, tetapi waktu dijak pak nabinya sebuah kelompoknya urungnya guna belajar ilmu, tetapi urungnya hana adab. جاء وفد من بني تميم من اليمامة من نجد. Ini kelompok yaitu ada sekelompok orang yang mana dari Bani Tamim yang berada di Yamamah, yaitu di bagian kalau sekarang kita bilang di Arab Saudi di Najd. ولما وصلوا إلى باب المسجد وباب حجرة النبي قالوا يا محمد اخرج لنا. Ketika kelompok ini ingin belajar, ingin menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian ketika berada di luar daripada masjid dan dari pintu, kemudian gekun Pak Nabi Muhammad, ya Muhammad ukhruj lana, wahai Muhammad nitibin kena ulua. Yang padahal kelompok bunuh adalah guna menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad, tetapi waktu itu babah pintu rumah Nabi Muhammad beranakan, ya Muhammad nitibin kena ulua. ورفعوا أصواتهم من أجل أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نداءهم. Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang ini mereka membesarkan suaranya. Neperaya itu supaya niyutubin Nabi Muhammad kena dari rumah roh Nabi. Dan beraya itu supaya aku nak dengar bahawa orang di luarnya nehai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالوا يا محمد اخرج لنا. Dikala jamaahnya, ya Muhammad ukhruj lana, nitibin kena. وكأنه صاحبا لهم. Seakan-akan nabinya adalah ngen urungnya. وكأنه إنسان عادي. Dan seakan-akan Nabi Muhammadnya adalah manusia biasa. فماذا قال الله عنهم؟
Kemudian apa yang Allah katakan? Apa yang Allah firmankan tentang kelompok tersebut? قال هؤلاء ما عندهم عقول ولا عندهم تمييز. Allah nebegah nyan kelompoknya, urang-urangnya hana akai dan urangnya hana gedung apa beda. Teh yang nabi dan kan teh nabi, teh manusia yang sempurna dan teh kan manusia yang hana sempurna. لو كانت عندهم عقول لتعلموا الأدب مع رسول الإنسانية. Menya urangnya kelompok menunya na akai pikiran, maka urangnya akan belajar tentang adab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan belajar tentang kemanusiaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ما في عندهم عقول. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang makna dan kandungannya adalah orang-orang yang memanggil namamu wahai Muhammad, yang mereka memanggil namamu di balik dinding. Orang-orang tersebut mayoritas dan kebanyakan dari mereka tidak punya pikiran, tidak punya akal. وهكذا الفكر الوهابي لأنهم أهل نجد ما في عندهم عقول وتمييز يميز الفرق بين الرسول وبين غيره. Begitulah pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita dari kelompok orang-orang Wahabi yang mereka datang dari Najd, kata Syekh barusan, yang mereka tidak punya pikiran, yang mereka tidak punya akal pikiran, yang sampai sekarang mereka masih ada, yaitu dari keturunan kelompok-kelompok dari Ahlul Najd yang Allah dokumentasikan dalam Al-Quran sebagaimana yang telah Syekh paparkan tadi. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, yaitu jangan menyamakan, jangan menjadikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo tapi sama lagi doa kita nyo sama kita nyo. والعلماء ورثة الأنبياء. Ulama-ulama, para alim ulama merupakan pewaris para nabi-nabi. لهم من الاحترام والتكريم والتعظيم. Kita wajib dan harus untuk tabu mulia para ulama, harus untuk memuliakan para alim ulama. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, barang siapa yang mentakzimkan, yang memuliakan, yang mengagungkan syair-syair ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan setinggi-tinggi ketakwaan hati. فيجب على الطالب أن يعظم أستاذه. Adik-adik sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Syekh kemudian memberi nasihat kepada kita, melanjutkan urang roh sebagai santri nyo wajib untuk ta'zim, wajib untuk mengadab kepada gure-gure roh. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Tolong untuk tidak membuat kekacauan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon fokus ya, mohon fokus. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa antum ahmadullah ala hadhihi an-ni'mah. Ma'akum abun tanku nur az-zuhri yu'amilukum mu'amalatil abna. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh ni begah berkenaan. Dengar coba. Syekh ni begah urang drone yang ada di sini. Berpuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena gedanyo naziro urang si naziro ayat, yaitu walid kita yang mana walid memperlakukan kita bagaikan anaknya,
bagaikan putranya. Oleh karena itu kita patut untuk bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا آباؤك ثلاثة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bapak kamu itu ada tiga. Urung syik kitanyo nan hedro. Mari kita dengar siapakah orang tua kita. من هم؟ Siapakah orang tua kita? Siapakah tiga orang? Yang mana tiga orang tersebut adalah yang manhiyanya urung syik kitanyo. So. الأول قال أبوك الذي كان سببا في وجودك أي زوج أمك. Yang pertama, urung syik kitanyo yang kufur adalah ayah, yang mana ayah tersebut menjadi penyebab adanya kita, yaitu urung syik kitanyo ayah bapak kitanyo yang urung syik kitanyo yang kufur. والثاني أبوك الذي علمك وهذب أخلاقك. Urung syik kitanyo yang kedua, ayah kitanyo yang kedua adalah tidak ada urung yang geberno ilmu kepada kitanyo dan juga geberno adab-adab kepada kitanyo. Yang urung syik kitanyo yang nomor dua. والثالث الذي ابنته تحتك أي والد زوجتك. Yang kelima adalah urung syik yang mana anaknya merupakan istri kitanyo, yaitu ayah tuan kitanyo. Yang kepun adalah urung syik kitanyo ayah yang na di rumah. Yang kedua, ayah kitanyo yaitu urung yang beri ilmu dan berno adab kepada kitanyo. Yang kelima adalah ayah tuan kitanyo yang hedro yang merupakan ayah kitanyo. فأستاذك هو أب لك شرعا. Gure urung bro, ustaz kalian, guru kalian merupakan bapak kalian dalam pandangan syarak, secara syar'i. أي بمنظار الشرع. Artinya dalam kacamata syarak bahwa gure kitanyo merupakan ayah kitanyo. لماذا؟ Kenapa demikian? Bagaimana? لأن أبو النسب يهتم بتغذية الجسد والمعلم يهتم بتغذية العقل والقلب وتهذيب النفس. Dikarenakan ayah kitanyo di rumah, ayah kitanyo yang belahi kitanyo yang mementingkan, dan yang gebermun dari kitanyo adalah makanan dan juga gizi yang nabak tubuh kitanyo. Sedangkan gure kitanyo yang dipentingkan ilmu, neberi, kemudian nepehah akai kitanyo, dan juga nepetalu nafsu yang dalam dada kitanyo, yang dalam tubuh kitanyo. Makanya urung syik agam kitanyo, yaitu gure kitanyo merupakan termasuk salah satu urung syik agam kitanyo syik. ولذلك يقولون لولا المربي ما عرفت ربي. Oleh karena itu para ahli hikmah mengatakan, jikalau tidak punya guru pendidik gure, maka sungguh lun hana lun duso so Allah Subhanahu wa taala so pencipta lun hanakan lun duso menyekan melalui hidrogu gure. الأدب الذي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب به. Nah, Jino, adik-adik Lembang Bandung, Syekh akan menjelaskan bagaimana buku mandang adab yang berlele kita jalankan dalam kehidupan kita yang siuro-uro, khususnya yang di dalam daya Ummul Aimannya. أولا أن يعلم أن هذا المعهد، هذه المدرسة، هذا الدار له قانون وله ضوابط ينبغي عليك أن تتأدب بآدابه. Poin yang pertama, dengar mandung. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, coba Syekh sedang memberikan ceramah, jangan ada yang
yang ngobrol ya. Dengar, yang pertama adalah benedepule udun ronuh yang bahwa dayahnya, pendidikannya, madrasah yang kita nyona di sini, nyo merupakan na undang-undang dan na peraturan-peraturan yang mana lagi kita harus tak ikuti dan wajib untuk tak jalankan bantu peraturan-peraturan yang na di dalam dayahnya. فالتزامك بآداب المعهد يدل على نضوجك. Gedanya tapateh peraturan yang na di dayahnya, nyo menunjukkan kepada kitanya bahwa gedanya urang yang na mengadab. واستماعك لإرشاد أستاذك لا بد عليك أن تستمع وأن تنفذ الإرشادات. Kemudian poin yang kedua, lain gedanya berdengar pupu mantang nasihat-nasihat dari gure-gure gedanya, dan bandung pu yang dipegah oleh gure harus tak jalankan dalam kehidupan gedanya yang na di dayahnya. لماذا يجب علي أن ألتزم بآداب المعهد وإرشادات الأستاذ؟ Bahkan Syekh kemudian bertanya, bahkan legenanya wajib untuk tapatih peraturan yang na di sini dan juga wajib tak jalankan buku mantang yang dipegah oleh gure-gure kitanya. لماذا؟ Bahkan untukku. صلوا على النبي. Sallu ala Nabi Muhammad. ماذا يجب علي أن ألتزم بآداب المعهد وإرشادات الأستاذ؟ Kita bertanya untuk diri pribadi kita. Apakah lun wajib lun patih peraturan yang na di sini dan apakah lun wajib lun jalankan buku mantang nasihat-nasihat dari gure-gure lun? من أجل أن تحصل على بركة العلم. Jawabannya adalah untuk tarumpa keberkatan daripada ilmu yang kita nyobot bab dayahnya. Barakatul ilm fil adabi. Barakatul ilmi bil adabi. Keberkatan ilmu yang kita nyobot nyo akan tarumpa dengan kita nyo na adab. Alladhi yadrusuna kuthur. Orang-orang yang belajar kitab. Kam alladhina yanfa'u Allah bihim al-bilad wal-ibad. Ada banyak orang yang dia telah mempelajari kitab-kitab, tetapi orang tersebut berapa banyak dari mereka yang tidak Allah berikan manfaat kepada negeri dan kepada suatu kaum melalui mereka? Berapa banyak di antara mereka? Qalla qalil. Kecuali orang-orang yang sedikit. وهم الذين تعلموا للعلم الأدب فنالوا بركة العلم والأستاذ. Berapa banyak orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan ilmu tersebut bisa menyebarkan ilmunya dan berkah ilmunya kepada orang-orang lain. Di antara mereka adalah hanya sedikit. Siapa mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu dan mereka mendapatkan keberkatan-keberkatan dari ilmu yang mereka pelajari. Wa antum idza turidun an yanfa'a Allah bikum la budda an tata'allamu al-adab wa an tastami'u ila al-irshadat. Banyak urang drone perlu manfaat dengan ilmu yang kalian nebut, maka betul-betul mengadab dan juga berjalankan buku tentang nasihat-nasihat yang lebih legure. Farasu al-ilm al-adab. Otak dari ilmu adalah adab. Ketinggian suatu ilmu merupakan adab itu. Al-kafir wal mu'min yattafiqu ala anna at-tarbiyata qabla at-ta'lim. Orang-orang kafir dan orang-orang mukmin mereka sepakat. Urang kafir, urang mukmin mereka sepakat bahwa tarbiyah, pendidikan, mengadab, tapi mengadab urang nyo lebih utama daripada hanya sekedar pengajaran. ولذلك يسمون الوزارات المتعلقة بالتعليم وزارة التربية والتعليم. Oleh karena itu, di kita ada kementerian
Di dalam kementerian itu ada istilahnya apa? Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim. Di dalam pendidikan suatu negara itu ada yang namanya Kementerian Tarbiyah dan Ta'lim. النبي قبل أن يبعث كان يسمى الصادق الأمين أخلاق وتزكية قبل الرسالة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum dibangkitkan beliau menjadi seorang nabi, beliau sudah dikenal, sudah viral ketika itu dengan gelar As-Sadiq Al-Amin. Beliau orang yang terpercaya. Artinya apa? Tazkiyah, pembersihan jiwa itu lebih utama sebelum yang nantinya datang risalah. Tazkiyah duluan, kemudian baru ada risalah. فآداب المعهد آداب النوم آداب الاستيقاظ آداب التوجه إلى حلقات العلم ينبغي عليك أن تلتزم بأوقاتك. Kemudian di antara adab yang Syekh nasihat kegedanyo adik-adik Lembang Bandung adalah adab tidur, pajan taih, kemudian adab bangun daripada kemudian adab gedanyo dalam tatameng dalam lokal, dalam artian ku taih bak wate dan tabudah wate budak dan menasik wate tatameng dalam lokal bertifat wate bertalazim kantro dengan tifat wate. المدرس والأستاذ يهتم بإصلاحكم. Gure gedanyo betul-betul ina perhatian untuk memperbaiki diri gedanyo. انظروا إلى هؤلاء المشرفون. Coba lihat. أنتم جالسون وهم واقفون. Coba lihat bagaimana perhatiannya gure-gure gedanyo kepada gedanyo. Syekh niyo kalian bak gedanyo, coba lihat gure-gure gedanyo. Sini kalian gure-gure gedanyo yang di samping gedanyo, yang tengah gedang. Urung drone nedu, sedangkan urungnya gedang. Urung drone nedu, beliau-beliaunya gedang. Artinya apa? Nah, perhatian gure kepada gedanyo. يريدون منك ألا تغفل وتشتغل بغير المحاضرة. Apa yang beliau inginkan? Gure-gure gedanyo yang dengnyo. Urungnya yang berle dari gedanyo bek lale dan bek indah pun yang pun tersebutkan daripada tasimak muhadarah ataupun tausiah yang tengah Syekh sampaikan. لأن حلقات العلم والدروس والمحاضرات تحتاج إلى قلب حاضر وسمع حاضر شهيد. Karena halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, wadah kita tak hadir di sebuah majlis ilmu yang sangat-sangat kita butuhkan kepada hati yang betul-betul hadir dan juga pikiran kita betul-betul fokus dengan buku yang kita pelajari bak majlisnya. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Syekh bacakan barusan, yang kandungannya adalah di dalam demikian tersebut adalah ladzikra, ada peringatan. Bagi peringatan tersebut bagi hati yang betul-betul hadir, fokus dan juga pikiran yang betul-betul fokus terhadap yang dipelajarinya. Nasallallahu ta'ala an yaj'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengar setiap kalam-kalam dan juga mengikuti yang terbaik dari kalam-kalam tersebut. Amin. وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو. آمين. وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. آمين. الحمد لله على هذه النعم. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ucap alhamdulillah kepada Allah atas nikmat yang kali Allah beri.
أحمد الله على أن وفقكم لطلب العلم. Kalian berpuji syukur kepada Allah. Urang ron puja betul-betul puja kepada Allah yang Allah kalian diberi taufik kepada kitanya untuk tuntut ilmu. والالتحاق بسلك رجال معهم سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. Syekh menganjurkan kepada kitanya untuk tapuja Allah Subhanahu wa taala karena Allah kan beri taufik kepada kitanya untuk di tempatnya, dan yang kedua karena kitanya di tempatnya berhubungan, kitanya ikatan dengan gure-gure kitanya, dengan rijal burung-burung malim yang di dayahnya, yang mana gure-gure kitanya mempunyai sanad, mempunyai rantai silsilah keilmuan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما هو سندكم إلى النبي؟ Syekh kitanya bagitanya. Ku sanad kitanya. Ku sanad urun drone. Apa sanad kalian sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? سندكم الذي علمكم وأخذتم على يديه، وهم إما الأساتذة الذين أخذوا عن شيخهم الشيخ تنكو نور الزهري، أو مباشرة عن شيخ المعهد شيخكم نور الزهري بن يحيى الذي أخذ هذا العلم وتلقاه عن شيخ هذه البلدة الشيخ عبد العزيز. Syekh menanyakan kepada kita, apa sanad kita kepada baginda Rasulullah? Sanad kitanya, putra silsilah kitanya yang sampai terhubungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad urang drone yang di sini, yaitu melalui gure-gure urang drone yang nebut langsung dari beliau. Dan yang mana gure-gure urang drone yang nebut langsung dari beliau, gure-gure drone-nya nucuk dari Korea Nihlam, dan Korea Nihlam nucuk dari Korea Nihlam, yaitu ayahanda kitanya walid kitanya, yang mana walid kitanya nucuk ilmu dari Korea, yaitu abun yang di dayah Mudi Mesra. فقلنا شيخكم نور الزهري بن يحيى أخذ العلم وتلقاه عن شيخه عبد العزيز الذي تلقى هذا العلم عن شيخه محمد حنفية ابن عباس مؤسس هذا المعهد العلمي الذي بجانب معهدكم، الذي أخذ العلم وتلقاه عن بعض مشايخ مكة المكرمة، منهم شهاب الدين أحمد ابن أبي بكر ابن محمد شطى، وعن شيخه سعيد ابن محمد اليماني، وهما أخذا هذا العلم عن والد الأول الشيخ العلامة أبو بكر ابن علي شطى صاحب عانة الطالبين، الذي أخذ هذا العلم عن مفتي الشافعية في مكة المكرمة أحمد زيني دحلان، الذي أخذ هذا العلم عن الإمام الباقوري وعن الإمام عثمان بن حسن الدمياطي، اللذين أخذا عن الإمام الشرقاوي صاحب الحاشية، الذي أخذ عن الأستاذ أبي العباس محمد بن سالم الحفني شيخ الأزهر، الذي أخذ عن شيخه أبي العباس أحمد الخليفي، الذي أخذ عن شيخه البشبيشي، الذي أخذ عن النور الضياء الشبرى ملسي، وعن أبي العزائم المزاحي،
اللذين أخذا عن النور علي بن يحيى الزيادي، الذي أخذ عن الإمام شهاب الدين الرملي وولده شمس الدين الرملي، وعن شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، وعن الخطيب الشربيني، وعن غيرهم. وهؤلاء هم تلامذة شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري، الذي تلقى العلم عن أكابر علماء عصره: الحافظ ابن حجر العسقلاني، جلال الدين المحلي صاحب كنز الراغبين، العلم البلقيني والعلم وابن حجر. هؤلاء الرجال أخذوا عن سراج الدين البلقيني الإمام العظيم، الذي تلقى علم الفقه عن علاء الدين بن عطار تلميذ النووي، وأخذ أيضا سراج الدين البلقيني عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، الذي أخذ عن ابن الرفعة، الذي أخذ عن ابن دقيق العيد، الذي أخذ عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، الذي أخذ عن فخر الدين بن عساكر، الذي أخذ عن أبي مسعود النيسابوري، الذي أخذ عن الإمام الدامغاني ومحمد بن يحيى، اللذين أخذا عن حجة الإسلام الغزالي، الذي أخذ عن الإمام أبي المعالي الجويني، الذي أخذ عن أبيه الإمام الجويني، الذي أخذ عن شيخ طريقة الخراسانيين المسمى بالقفال الصغير، الذي أخذ عن أبي زيد أحمد بن محمد المروزي، الذي أخذ عمن نشر مذهب الشافعي في مصر والعراق الإمام أبي إسحاق إبراهيم المروزي الكبير، الذي أخذ عن البازي الأشهب ابن سريج، الذي أخذ عن الإمام الأنماطي، الذي أخذ عن الإمامين الجليلين الإمام المزني والمرادي، اللذين أخذا عن الإمام الشافعي، الذي قال في مسنده وفي كتابه الأم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، والبيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بيعة بركتهما. هذه الأسانيد كابر عن كابر إلى النبي. غدا سيكون لكم اتصال بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Syekh barusan membacakan silsilah keilmuan daripada ayahanda kita Walid. Beliau membacakan silsilah. Walid mengambil dari gurunya yaitu Syekh Abdul Aziz, yaitu Abun. Kemudian Abun juga mengambil dari gurunya yaitu Syekh Abi Hanafiyah, dan juga dari gurunya langsung yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yaitu putra daripada pengarang kitab I'anatul Talibin. Kemudian sampai Syekh urutkan satu persatu sampai kepada Imam Al-Ghazali dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah sanad-sanad yang mana jalur sanad ini
dari rijal, orang hebat, orang alim. Beliau mengambil dari gurunya yang alim. Yang alim ini mengambil dari gurunya alim. Semuanya adalah orang-orang alim sampai kepada Imam Syafi'i dan berakhir kepada sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keilmuan fikih ataupun di antara permasalahan fikih yang Rasulullah sebutkan, yaitu jangan menkhitbah oleh salah satu kalian terhadap saudara kalian yang telah mengkhitbah. Artinya apa? Tidak boleh berkhitbah di atas khitbah yang telah dilakukan. Dan ini Syekh melanjutkan barusan, yaitu bahwa ini merupakan sanad-sanad yang agung, sanad-sanad yang dari orang alim mengambil dari gurunya yang alim, dan yang alim sampai berantai-rantai sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir acara karena kita maklumi bahwa Syekh beliau dalam keadaan yang sangat lelah. Beliau dari tadi terbang dari Medan dan alhamdulillah Syekh bisa berada di depan kita, dan sekarang Syekh akan membacakan sanad talbis imamah, yaitu pakai surban. Surban yang kita pakai, ada sekalian, itu bukan hanya sekedar kita pakai, tetapi juga ada sanadnya hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pakai ini merupakan yang dipakai oleh Nabi Muhammad, yaitu sunnah. Dan saya sekarang akan membacakan yaitu sanad, yaitu petalbis imamah. Dan insyaallah setelah ini saya akan melakukan pemakaian imamah kepada guru-guru kita yang beberapa guru kita yang ada di atas pentas ini. فأخذنا تلقين الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، ولبس الخرقة العمامة أخذناها عن عدد من مشايخنا، منهم شيخ الطريقة الأحمدية الدندراوية الإدريسية في اليمن سيد الشيخ أحمد بن علي صالح الدندراوي، وهو تلقن هذه الكلمة ولبس خرقة التصوف من شيخه سيدي محمد بن عبد الرحمن رشيد، وهو أخذ تلقين الكلمة لا إله إلا الله وسند الخرقة من شيخ الطريقة الدندراوية سيدي محمد بن أحمد الدندراوي، وهو أخذ ذلك عن سيدي إبراهيم الرشيد، وهو تلقن ذلك عن سيدي أحمد بن إدريس، وسيدي أبي أحمد بن إدريس تلقن هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، عن الإمام الخضر نبي الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقن أيضا سيدي أحمد بن إدريس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولبس الخرقة عن سيدي عبد الوهاب التازي، عن سيدي عبد العزيز الدباغ، بسنده إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ثم تلقن سيدي أحمد بن إدريس لا إله إلا الله ولبس الخرقة عن شيخ الطريقة الشاذلية في ذلك الوقت أبي القاسم الوزير الفاسي، وهو تلقن هذه الكلمة ولبس خرقة التصوف عن شيخه أحمد ابن محمد ابن عبد الكبير الفاسي، وهو أخذ ذلك عن محاب المحاسن يوسف
ابن محمد ابن يوسف الفاسي الفهري، وهو أخذ ذلك هذه الكلمة الطيبة ولبس الخرقة عن الإمام أبي العزائم الصنهاجي المكذوب الدكالي، وهو أخذ هذه الكلمة الطيبة عن أبي الحلم علي بن أحمد الشهير بالدوار، وهو أخذ هذه الكلمة ولبس الخرقة عن الإمام أبي النور إبراهيم ابن آفهام أو آفهام يقال له، وهو أخذ هذه الكلمة الطيبة ولبس الخرقة عن الإمام العظيم أبي العباس أحمد بن أحمد ابن محمد الشهير بابن زروق، وهو أخذ خرقة التصوف وتلقين الكلمة الطيبة عن شيخه أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني الشاذلي، وهو أخذ ذلك عن أبي السيادات الإمام يحيى وفا، وهو أخذ ذلك عن عمه أبي الحسن علي ابن محمد ابن وفا القرشي الأنصاري الإسكندراني الشاذلي الفقيه المالكي، وهو أخذ ذلك عن أبيه بحر الصفا محمد بن محمد وفا، وهو دخل ذلك عن أئمة أعلام، وأخذ عن أبي سليمان داود ابن ماخلة الباخلي الذي أخذ عن الإمام العظيم أبي العباس تاج الدين ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم، وهو أخذ عن شيخه الإمام العظيم أبي العباس المرسي، وهو أخذ عن شيخ الطريقة الشاذلية سيد الإمام العارف بالله تعالى أبي الحسن الشاذلي، الذي أخذ هذه الطريقة وهذه الكلمة ولبس الخرقة عن سيدي عبد السلام ابن مشيش، الذي أخذ ذلك عن الإمام عبد الرحمن المدني ابن حسن العطار الشهير بالزيات، الذي أخذ ذلك عن ابن بونة المغربي، الذي أخذ ذلك عن الإمام الغوث أبي مدين ابن شعيب، الذي أخذ ذلك عن قطب الوجود ودائرة الوجود سيدي عبد القادر الجيلاني، الذي أخذ ذلك عن أبي سعيد المخرمي، الذي أخذ ذلك عن أبي الفرج الطرسوسي، الذي أخذ ذلك عن الإمام أبي الحسن الهكاري القرشي، الذي أخذ عن الإمام أبي الفضل التميمي، الذي أخذ عن عبد الواحد التميمي، الذي أخذ عن الإمام أبي بكر الشبلي، الذي أخذ عن الإمام الجنيد، الذي أخذ عن الإمام السري السقطي، الذي أخذ عن معروف الكرخي، الذي أخذ من آل البيت ومن غيرهم، فأخذ عن داود الطائي، عن حبيب العجمي، عن الحسن البصري، عن الحسن بن علي، عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي،
وأخذ أيضا حبيب العجمي عن سيدنا محمد بن سيرين عن أنس بن مالك خادم النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ أيضا معروف الكرخي عن علي الرضا عن موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن المولى جل ذكره قال لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا سند لا إله إلا الله، سند التصوف، سند التوحيد، سند لبس الخلقة إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh barusan membacakan kepada kita sanad beliau, yaitu sanad kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca kalimat tauhid itu juga ada sanadnya. Kemudian juga sanad Syekh memakai imamah ataupun yaitu memakai surban, dan juga khirqah tasawuf. Di antara khirqah tasawuf, kain-kain tasawuf yang Syekh maksudkan adalah baju jubah yang Syekh pakai, kemudian juga ijarida yang kita pakai, dan juga talbis imamah yang kita pakai, imamah tersebut, surban tersebut, itu merupakan semuanya ada sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalimah la ilaha illallah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adabi. Yaitu kalimah la ilaha illallah merupakan bentengku, dan siapa saja yang masuk ke dalam bentengku maka dia akan aman dari azabku. Dan sekarang Syekh akan memberikan ataupun mentalbiskan, memakaikan imamah ataupun surban kepada guru-guru kita yang ada di sini. Kepada guru-guru kami yang telah disebutkan namanya tadi, untuk bisa maju ke depan dan berdiri di samping Syekh untuk prosesi talbis imamah yang kita maksud. Di sini. Nah, yang pertama talbis imamah, pemakaian imamah surban. Yang kedua disebut dengan khirqah tasawuf, yaitu kain tasawuf. Dan tak pakai ijarida juga ada yang namanya
sanad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, kalau ada imamah, kalau ada surban, maka kita memakai rida sebelah kanan. Kalau misalkan tidak ada surban, maka pakai ridanya sebelah kiri. Menyena imamah ataupun menyena surban, maka tak pakai ijarida belah udun, dan menyahana surban maka tak pakai ijarida belah wi. Ini sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad.
فأجزناكم يعني بهذا اللباس لبس الخرقة وبما سمعتموه، ونجيز لكم أن تجيزوا من شئتم من طلابكم ومن رأيتموه يعني يستحق هذا اللباس ويستحق هذا التلقين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في حياة شيخنا نور الزهري بن يحيى، يبارك في عمره، يطيل في عمره، ويرزق الصحة والسلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يبارك في القائمين معه من الأساتذة والقائمين معه في هذا المعهد. ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في من معه وأن يبارك في طلابه وأن يبارك في هذه المدرسة، أنها مدرسة علمية مباركة يحيي الله عز وجل بها البلاد والقلوب والعباد. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين الناشرين لشريعته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يقبلنا على ما فينا وهو عنا راض. ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا اللهم اجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة، مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، مباركين أينما كنا وأينما حللنا، ظاهرا وباطنا. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس سببا لرفع البلاء عنا وعن هذه الأمة والغلا والوباء والأذى والقحط والجور والظلم وسفك الدماء والفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن وأحبابنا ومن أعانا على إقامة دروس العلم ومن تصدق ومن ساهم، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويعافيهم، وأن يصرف عنهم السوء أهله، وأن يصرفهم عن السوء أهله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله تعالى أن يعلي درجات هؤلاء الرجال الذين قرأنا أسماءهم بأسانيدهم. نسأل الله تعالى أن يعلي درجاتهم في الجنة، وأن يمتعهم بغاية لذة النظر إلى وجه الكريم، وأن يجعل قبورهم قبورا متصلة بقبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكرمنا برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في خير ولطف وعافية وسلامة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير، بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسر بسم الله بإذن الله. آمين. الفاتحة بالقبول. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Syekh yang terakhir, beliau telah mengijazahkan kepada guru-guru kita yang ada di depan, telah mengijazahkan untuk mentalbiskan, memakaikan surban kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang diinginkan untuk memakaikan talbis. Kemudian kita semuanya yang guru-guru kita yang ada kita baca qabilnan ijazah, qabilnan ijazah. Jadi kita murid yang ini untuk pakai imamah ataupun surban, nyojid meja dan jin lagi bak guru-guru kita yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan kita akhiri dengan Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ni ahlana wa qarabati Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ni ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ni ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. مرحبا